Baltabayev Elvay, 83 yaşlarımın bizden Prezidentimiz Sadir Japarovga rahmat, barakallah. Bizning mana shunday qishloqlar va shahar qalma qishloqlarimizni mana bunday asfaltlarni qilib, yo'llarimizni o'ng'orib, shunday yaxshi bizni kelajakka yashashga yaxshi bo'lib qoldik mana. Rahmat Sadir Japarovga, yana shunday prezident bo'lsa, mana ko'chalarimiz o'ng'olib, yo'llarimiz o'ng'olib, yaxshi hozir yashashimiz yaxshi bo'lib qoldi. Men atim 80 yıldan beri şu yolda qatnaymiz. Mana şu yo'llarimiz ham mana asfalt bo'lib, shunday odam ovozini kelib ber. Yaxshi endi rahmat shu prezidentimizga. Qirg'izistonimiz o'ng'olishiga yaxshi mana salimini qo'shib, mana shunday cheka qishloqlarda biz o'xshaganlarni ham shu qaroat shunday yaxshi. Barakallah rahmat mana. Hozir endi nima deymiz endi? To'liq rahmat aytamiz. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Mana posobiyalarni ko'paytdi. Mana pensiyaga qo'shaman deb atat. Biz endi bir pensioner odamda 5 yillik umrimiz var yo'q, buni Xudo biladi. Endi rahmat endi bor yaxshiligimiz aytdi. Amin. Bar Xudo Parvardigar Alloh yetgan degan shu Qirg'izistonimizga bir yaxshi kelajakda yani o'rniga o'sib Qirg'izistonimiz yaxshi bo'lib ketaversin. Shunday prezidentlar kelsa, ana shu Qirg'izistonimizga juda yaxshi bo'ladi endi. Endi bundan buyoqqa ham kelajakda endi Qirg'izistonimizga endi Xudo bersin endi Allohdan tilaymiz. Allohu akbar. Benim varı sarılacağımdan, soğukta yaşayman. Mana şu iki prezident aloqani yaxshi bo'lganligi sababli mana shu yillar yaxshi bo'lib qoldi. Juda tegir qoldi, mana bu munosabatlar yaxshi, mana postlar ham juda yaxshi muomalada bo'lyapti hozircha. Oldin buncha yaxshi emas edi. Men Ajibаев Жақып Бек, Менчинар айылының тұрғыны болам. Мына азыр бізде Ақтұрпақ айлық өтті, мына қайтмас өтікші 32 километр асфальт болып бүтіп, автономиялардың қатынашына өте ыңғайлы болды. Жолымыз тегіз, жақсы. Президентімізге рахмат, Садыр Нұрғожаевич. Құдай білем, Қырғызстанның башқа аймақтағы жолдарда ушундай тегіз болса жақсы болады. Қырғызстанның экономикасы өнүксүн, біздағы шу дүйнөлүк стандартқа чыгайлы. Өзбекстан, Қазақстан, şu önlükü memleketlerin қатарына қосылайық. Мен Асанов Садырқас Ақтұрпақ айыл өкіметінің орынбасарымын. Мына біздің айыл өкіметінің территориясында биылғы жылы мына президентіміз баш болып көңіл бұрып, мына айылдарды өніктіру мәселесіне мына айылда біздің айылда 32 километр қайтпас өтікші жолы оңолып, асфальт төшөлүп бүтті. Буга чейин мына Союз мезгилинен бери ремонт болуп атчу эле бул жерибиз. Жылына айыл өкмөттөн каражат ажыратып, ушул оңдоп турчу элек. Мына оңолуп калды. Быйылдан кийин мына каражатта бөлбөйбүз, жакшы болуп калды. Элибизге жакшы болду. Мына каттоо элибиз чаңда жүрчү эле, чаңда жүрүп, техникалар бир канча жолу техникалар бузулат эле. Булар оңолуп, элдин турмушу да оңолду. Мына рахмат президентибизге. Айыл жерге жетип кел мына президентибиз саясаты. Ушул айыл өнүгүп атат. Рахмат. Ушундай айылдар өнүгө берсин. Кайтмас Миңшинар өтүкчү автожолунун курулушу 2021 жылы күзүндө башталып, күн аба ырайы кескин түрдө сууп кеткенине байланыштуу иштер токтоп калып, быйылкы 2022 жылдын эсебине өтүп, мына ушул күндө бүтүп азыр 32 километрди түзөт. Ушул 32 километр асфальт жолду толугу менен жаңыдан асфальт басып, жумуштарды быйылкы жылда
Men Madumar Murzayev, Akturpak ayılının turgunu, emgek veteranımın. Hazırkı biliktin bizge kılıp atkan sayasatını öte koldoyubuz. Sebebi bizden ayıl hükümeti boyunca bu biliktin hazırkı kılgan işleri öte baykalıbıda. Birinciden pensiya, pasoviya, mına çegeralaş yerlerge koş pensiyaya koşulgan emeler eldin sosyaldık turmuşun oңдоого jardam berip atat. 32 kilometr kaytmaz ötükçü yolunu oңдоп tüzüp başkadan kayradan asfaltlap çıktı. Bu texnikaların yürüyüşüne öte jağışı jеңилдик bolup atat. Ekinciden Kırgız Özbek adamlarının dostluğu çыңdalıuda daimilar menimiz katnaşыбыз toy toголок başka nemerege kelip ketip turuşat. Olar da özlerinin şu julu pikirlerini aytıp atat bizdin biylike. Ondan çıkarı ol bizde koyunca dihkancılık menen tirilik kılışat. Bayağı nalogtordan boşotkondugu, bayağıday tömöngü prosentte berip atkan kreditler bizdin ayıldın sosyaldık önüşüne öte köp şu payda keltirүүдө. Oşon üçün bardığımız azırkı biylike, prezidentimiz Sadır Japarovga öte tereң razыбыз. Bundan keyin dagы Vatikan önüge beret. Prezidentin özünün sözü var, Vatikan önükse Kırgızstan önüge öt degen. Yaxşı qıldı da Sadır Japarov ondan beri oң olup atat, başka olup atat. Aylıklardı kötörüp atat ayardan, pasoviyalardı, başkalardı. Pensiyalar koşuldu. Pensiyalar 100% koşulup kettet de beri. Yaxşı oldu. Prezidentimizin işi mına şu ayıllarga çeyin jetip geldi, sezilip atat ha. Ben de tayinlerim. Aylık beri şu yolumuz oңolubay büzülüp jatat eder. Bir kanım özürümüz Özbekistan'da kattı atat bu yol. Özbekistan başalar. Özbekistan'da da Prezidentler rahmat. Kırgızstan'ımızda dağı şunday yönüdüler bola versin. Elbit turmuşu ola versin. Ona da razı şey yaptı. Ya Hasan Bey. Bizdeki bütçü kaldı da ötkende şu iş bol otqanda Rahmat. Rahmat.